Welcome back to my YouTube channel. Lasi punya video lah bang ke unboxing, video silami pu unboxing si kuri pu. Lah hello hormuta Flipkart penjo dingpong tang te kopi tani alo do lang dana deh. Tang te niri dong belet dalo darot po. Kupu darot nene sini. Oh pas ador nang than po. Ador mo nang than po bang. Lu bang. Puli buka. Pula di. Iya packing apa lagi? Lapu bon ha. Kami jangan kata mana. Saya kami. Makai papa dulu. Tang te inputan lah ya, alo pima do lang dana. Jo. Sini lo mang pada kopi lo. Iya. Sini lang di. Aku lo soal do lah, input senang di. Gar. Oi, kosa lang nih deh. Sini dah lo. Oh, jo, tang lo. Oi, lagi pula plastik yang pong boyo. Kali aswar lo aku dalang ya deh. Apar do na dun. Jo, lah lo hormu ke deh. Pilo pongsi. Pongsi deh Flipkart pen order. Kan lo 370 order deh lagi deh pongsi. Wood tek sita order top order tu lo. Jo, lah itu nang dun jo. Lagi lang apa jo plastik apa dah home mana dun lah. Keset pan le he, mui ni dang nang pulo. Cek mati di. Amas lo. Tang te la plastik te hex nang de. La non ko side bi kok nang jo. On hok le punta abeg la abeg de la pen la plastik apa intang pik lu dup sita lu pong pe lo intang ojo. Hadio. Tang te la bi kok na, la ta bi kok na. Tang te la pai bi na ha. Jo, lah hello. Hormu ke angsong utai ang lo. Jo, lah hello hormu ke deh. Pergi. Jo, cek. La puta bang ke kan la 370. Jor thek lang Flipkart long 370 hormu la 370 hormu lo. Jo. Tang te wut senang deh. Ne wut tek tian ta deh ne just. Nih. Tang te lah lo apong si lo. Tang te pini unboxing video ke pan vet lo. Jong si nang ni ta nami mente nam ta me. So apong si cek apong si 6 kayak 370 la pendak la abek talongji amun nining pak lang lo la pen la safeguard lo la so plastic apait la so ado thap chok ajal ho. La pula ho. La pupo import ke amu aho malu thap chok po. La nok to pon mela tang te la so video ke ban si kijut po choro la video ke lang pujut po.